kaardiga või sulas? Sulas. Tšekki. Ei ole vaja. Aitäh, nägemist. Järgmine. Kaardiga või sulas? Kaardiga või sulas? Kas maksate kaardiga või sulas? Kaardiga või sulas? Sorry, I don't speak Estonian. Kas maksate kaardiga või sulas? I don't speak Estonian. Kas maksate kaardiga või sulas? Ta ei saa ju aru, ta ei saa ju aru, ta ei saa ju aru, ei saa ju, 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 ta. Oodake, oodake, wait, 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 oodake, oodake, wait, 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 wait. Credit card or cash? Cash. Credit card or cash? Cash. Credit card or cash? You pay. Credit card or cash? Credit card or cash? You pay. Credit card or cash? Credit card or cash? You pay. Credit card or cash? Credit card or cash? I have a card. Hogan! He has card! We have seen the card! 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 We believe in card! Oh yeah. Kaardiga või sulas? Kaardiga.